Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. N'amakuru menshi rero avugwa cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko mbere yuko nyaboneka ngenda nyinjiramo ndebera ahantu handitse like uyikandeho, ureba ahantu handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Nihuta cyane ndaza kuba ngenda mpera hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari byinshi biramutse biri kugenda bivugwa kuva ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo tugiye kuba tugenda tunyuramo. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano mu Minembwe hari kuvugwa ihanurwa ry'indege y'urugamba cyangwa se indege yari itwaye ibikoresho bya gisirikare, aho yari ibigemuye harimo imiti, harimo ibiribwa, harimo imbunda n'amasasi. Iyi ndege ikaba yatwitswe hano ku kibuga cya Minembwe. Iyi ndege yajyaga he? Ese yari iyo ku ruhe ruhande? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Nyuma y'uko iyi ndege ihanuwe, bamwe mu bari bayitwaye nabo bakaba babashije kuba bagenda bapfa, ariko nyuma y'ibyo byose hakaba hari andi makuru yaje nyuma y'iyo ndege. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuva ahangaha kandi mpite n'ubundi nerekeza ku kibuga cy'imirwano, n'ubundi ubwo natangiye ku kibuga cy'imirwano. Ndaza kuba nyarukira hano muri Masisi imirwano ikomeje kuba igenda ivuza ubuhuha. Nyuma yaho ku munsi w'ejo hiriwe imirwano, muri iki gitondo hakaba hongeye kumvikana ibiturika hano muri Masisi. Ndaza kugaruka mu duce utwari two twose hano muri Masisi turi kuberamo imirwano, dore ko hari kuvugwa cyane gutsindwa gukomeye cyane. Byose mbigufite hano gatanu kuri gatanu. Mvuye hano muri Masisi hari kuvugwa imirwano, ndaza kugaruka hano muri Minembwe, hano ku Ndondo. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku duce tumwe na tumwe twiriwemo sharing. Ku munsi w'ejo twiriwemo sharing, ndetse no muri iki gitondo hakaba habyutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Utu duce n'utuhe? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu nkuko nabigusezeranyije. Ndaza kuva ahangaha kandi nerekeza hano muri Kivu n'ubundi nkihari. Ndaza kuba ngenda ngaruka muri za Uvira ndetse na za Fizi, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ukaza kuba ugenda uva mu duce. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku basirikare bayobowe na Koloneli Mitabo aho bari ndetse naho bihishe. Hagiye havugwa yuko baba bamaze kuba bagenda bajya gushinga ibirindiro nyuma y'urugamba rukomeye cyane baje kuba bagenda bahuramo ku munsi w'ejo, dore ko rwari urugamba rutoroshye cyane. Ndaza kuva ahangaha dore ko mbafitiye amakuru menshi cyane. Ndaza guhita ngaruka ku masezerano igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiranye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe. Ndahita ninjiramo neza kubikubiye muri aya masezerano y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane n'igihugu cya Amerika. Ese hari icyo azafasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugarura amahoro? Byose ndaza kuba ngenda mbinyarukamo. Ndaza kuvanga kandi nirukanke cyane abasirikare bagera kuri 13 b'ihuriro ry'inyeshyamba za M23 na twirwaneho, bakaba bamaze kuba bagenda bamanika amaboko bishyikiriza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bakaba babikoze bafite n'intwaro, nahoze mbona amashusho y'intwaro nyinshi cyane. Ese ibi byabereye? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Perezida Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yuko ikipe yabo y'igihugu cya Kongo ije kuba igenda ijya mu gikombe cy'isi, bimwe mu byo yemereye abakinnyi akaba yamaze kuba agenda abitanga, ndetse yaje no kuba agenda abaha message ikomeye cyane. Ndaza kuba ngenda anyigarukaho iyo message, dore ko k'uyu munsi byaje kuba bigenda bijya hanze. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho.
ndaza kuvanga nerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo mu minsi yashize nibwo haje kuba hagenda havugwa cyane cyane, ntago ari iminsi myinshi ishize, haje kuba hagenda haba iturika, bagenda bavuga ko ari umuyaga nkuba, ariko nanone abantu benshi bakomeje kwibaza se nimba ari umuyaga nkuba wabaye kaba ari impanuka, kubera iki hakomeje kuba hagenda hatabwa muri yombi abasirikare. Ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 26 bose bakaba bamaze kuba bagenda batabwa muri yombi. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri amwe mu mazina yamaze kuba bagenda ajya hanze y'abasirikare bagiye batabwa muri yombi, harimo ba kopro, ba majoro, ba staff sergeant, ba premier sergeant, byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi ikaba yemeye kwakira abimukira bavuye muri Amerika. Abo ni bande? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Abayobozi ba M23 bafatiwe ibihano bya gisirikare kuva mu mwaka wa 2010 nabo bagize ibyishi bigenda bigarukwaho, turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku banyirwanyi cyangwa se abasirikare 4,000 bamaze ko bagenda bagera mu misozi y'Imurenge. Aba n'abarwanyi bose batorejwe mu gihugu cy'u Burundi. Ndaza kuba ngenda ngarukaho gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu ayihuta cyane. Ndaza kuba ngenda ngarukaho. Ngushimire nyaboneka wowe nimba ari ubwa mbere ubashije kuba ugera hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikanda, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Nangira amakuru yacu rero nkuko naje kuba ngenda mbigusezeranya, n'ubundi ndaza guhita mpera hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ku kibuga cy'imirwano. Ni mu mirwano ikomeye cyane rero yaje kuba igenda ivugwa kuva kare mu misozi miremire yahangaha mu misozi y'Imurenge. Hakaba haje kuba hagenda havugwa ko indege ya gisirikare yaje kuba igenda ihanurwa nyuma yuko iyi ndege ngo yari iriho igenda ijyana ibikoresho bimwe birimo ibiribwa, imbunda ndetse n'amasasu ndetse n'imiti y'abaganga. Iyi ndege yaje kurasirwa ku kibuga hano bwo yakorosingaga muri Minembwe. Iyi ndege rero ngo ikaba yamanutse bazi yuko abasirikare ba M23 natwirwaneho aribo bari hano ku kibuga cy'indege, ariko ngabasirikare b'abarundi bivuga ko aribo baje kurasa iyi ndege, bakaba aribo ngo baje guhita bayibona kubera ko bari bafite amakuru yuko ngo iri buze kuba ihajyana ibi bikoresho bahita bayirasa. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa yo ikaba ikomeza ivuga ko atari indege y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, ahubwo yakomeje kuba igenda ivuga ko ari indege y'igisirikare cy'u Rwanda, dore ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo idasiba gushinja igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyihishe inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M23, aho leta y'u Rwanda ikomeza kuba igenda ibihakana yivuye inyuma. Ntabwo haratangazwa abantu nyakuri baba baguye muri iyi ndege, ariko indege yo yarashwe kuko nahoze mbona amashusho bagenda bayerekana hano mu misozi miremire Imurenge hano ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Byose turaza kuba tugenda tubikurikirana uko amasaha agenda ashira, haraza kuba hagenda hasohoka version y'abantu baba baguye muri iyi ndege. Mvuye ahangaha kandi mu Minembwe, reka mpite nyarukira n'ubundi hano mu Minembwe, cyane hiriwe imirwano ikomeye cyane. Mu mirwano ikomeye cyane rero yiriwe hano muri Minembwe, hongeye kumvikana ukurasana gukomeye cyane kuva uku kurasana kwaba cyane hano muri Minembwe. Hiriwe humvikana ibiturika bikomeye cyane, ndetse no muri iri joro muri iki gitondo noneho nyuma y'ibyo bice hakaba hamaze kuba hagenda hamenyekana uduce abasirikare b'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagiye bamburwa, ndetse n'uduce tumwe na tumwe abasirikare ba FARDC n'ingabo za FDNB
na wazalendo baba baraye. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yizewe atugeraho ari kuvuga ko ingabo za wazalendo n'iz'abarundi ndetse na FDNB bakomeje kuba bagenda bagaba ibitero mu bice byinshi by'ahangaha ku Ndondo, ndetse bakaba bamaze kuba bagenda bafata tumwe mu duce cyane cyane hano muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Amakuru ava mu baturage mu nzego zitandukanye zegereye aho imirwano ibera yemeza ko izi ngabo ziri mu duce twa Gongwa ndetse na Kuwibijeje, aho bivugwa ko hariho n'ibirindiro by'aba abarwanyi b'abarundi ndetse na wazalendo mu bice bya Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Hakomeje kuba hagenda haba abasirikare benshi bari kuza muri utu duce kandi ngo biteguye kuba bagenda bafata ibi bice byinshi cyane muri Uvira, kuko nyaboneka nimba hari ikintu gikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kongera gufata umujyi wa Uvira nizo target, ariko bigoranye cyane kubera ko hari ibitero ndetse n'amabariyeri akomeye cyane, kandi hari gukoreshwa drone nyinshi muri iyi misozi, aricyo kiri guca imbaraga aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Nkuko bikomeza kuba bigenda bijya hanze kandi muri aka gace, nkuko amakuru abivuga, ku bitero byo mu mihana ituwe n'abaturage benshi cyane hano ku Ndondo, bikaba bivuga ko ubu ngubu nyuma yo kugera muri utu duce ingabo z'abarundi nyine zamaze gukambikamo n'aba barwanyi ba wazalendo, ubu bamwe mu baturage benshi batuye muri utu duce bakaba bamaze kuba bagenda bahunga, ndetse hakaba bafite n'ubwoba bukomeye cyane kubera ibitero biri kugenda bibera muri ibi bice. Abaturage bamwe muri utu duce bakaba bariho ngo bahungisha imitungo yabo arimo ihene, inka n'intama. Hakaba kandi hari n'abaturage bafite impungenge kuko hari kugaragara cyane cyane ubujura bukomeye cyane muri utu duce twose, aho nahoze mbona bavuga ko abaturage ngo baba bari ufite impungenge z'uko zaba ari ingabo z'abarundi ngo zaba ziri kuba zigenda zifatanyije n'abawazalendo zishyigikira ibi bikorwa byose byo gusahura ndetse no kwangiza imitungo y'abaturage. Nubwo ibi ngibi kandi biri kuba bigenda bivugwa cyane cyane muri ibi bice, hakaba hari n'andi makuru avuga yuko muri iyi mirwano ikomeje ahangaha abarwanyi bagera kuri 13 baje kuba bagenda batoroka igisirikare cy'inyeshyamba za M23 bagenda bishyikiriza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cya Actualité Sud. Cyane cyane ubona ko ari kimwe mu kinyamakuru kiri imbere mu gutangaza zimwe mu nkuru zibera hano ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bakaba bavuye muri Fizi Mikenge, abasirikare 13 bo mu rwi cyangwa se ku ruhande rwa M23 ndetse na Twirwaneho, bakaba bamaze kuba bagenda bamanika amakuru. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare bivuga, mu gitondo cyo ku Cyumweru ndetse no mu masaha 6 abasirikare 13 bo mu nyeshyamba za M23 AS witwa n'umutwe ufatanya nabo wa Twirwano baturutse mu gace ka Minembwe bishyize mu maboko y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare bakaba bavuye muri Mikenki ndetse na Fizi, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abivuga. Aba basirikare babashije kwishyikiriza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bagiye mu birindiro biri hano muri Mikenge. Aba basirikare bakaba bishyikirije igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mirwano ibaye, kuko bo baje ngo bamanitse amaboko bafite n'imbunda zabo. Amakuru akaba avuga ko bano basirikare bose bishyikirije iki gisirikare bari bafite
imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abigarukaho. Mvuyangaha reka mpite nerekeza hano muri Masisi imirwano ikomeye cyane yaje gusiga abatari bakeya baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ni imirwano ikaze yamye kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru cyane cyane kuri Pasika ivuga hano muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace akaba avuga ko cyane cyane amakuru dukesha ibinyamakuru nka Kivu Morning Post akaba avuga ko imirwano yahuje abarwanyi ba AS23 n'inyeshyamba zo mu mitwe ya Wazalendo. Iyi ni imirwano bivuga ko yahuje abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba cyane cyane aho ari umutwe w'inyeshyamba za M23 zariho zishaka kuba zagenda zifata Tongo ndetse na Shingisha mu murenge wa Uso cyangwa se mu duce twa Uso. Mwibutse ko cyane cyane hano muri za Uso mu minsi yashize nta minsi iciyemo irenze 3 nibwo abarwanyi b'umutwe wa M23 babashije kuba bagenda basorwa hano muri za Uso mu bitero bikomeye cyane byazaga kuba bigenda biba muri aka gace. Ni mu gihe kandi hano mu gihugu cy'u Burundi mu bashinga nahe rwose mu minsi yashize hagiye humvikana iturikwa cyane ry'ibisasu bikomeye cyane nk'uko amakuru yagendaga abivuga nabo bagendaga basohora batangazaga ko ari umuyaga nkuba watumye hatubaho iri turika, ariko bitewe n'ibiri kuba hano mu gihugu cy'u Burundi bikaba byerekana yuko nyaboneka uku kutari guturika cyane cyane ahubwo hashobora kuba hari byinshi byari bibyihishe inyuma. Ariyo mpamvu tugiye kuba tugenda tugaruka ku basirikare 26 bamaze gutabwa muri yombi kubera ibyabaye ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenyeye neza cyane tugufitiye biravuga ko cyane cyane aba ari abasirikare bahoze muri PMPI imbere yo kwinjira mu gisirikare baba baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Muri aba basirikare harimo Major Sibomana usanzwe ajejwe ububiko bw'ibirwanisho se hano muri iki kigo. Muri ibyo nkambi kandi hakaba harimo na Major Ntirampeba yari ajejwe umutekano w'inkambi. Muri aba basirikare bose batawe muri yombi kandi hakaba ari liste y'abasirikare benshi twabashije kuba tugenda tugeraho. Majoro Niyonkuru Revenant akaba ajida chef Bwakeye Bernard, hakaba ajida chef Dushimi Imana na ajida Chiza Premier Sergeant Major Habimana, hakaba Koporo akaba yitwa Bucumi Minani ndetse na Koporo Kitegetse Neriso. Aba bakaba ari bamwe mu basirikare baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Aba basirikare bose kandi bakaba bari mu bigo by'iperereza cyane cyane bitari byabasha kuba bigenda bimenyekana. Ubu rero kuva aba basirikare bagenda batabwa muri yombi ntago haramenyekana neza amakuru yaho aba bose baba bari cyangwa se bari bafungiye bitewe nuko bagiye bafatwa mu bice bigiye bitandukanye. Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi yemeye kwakira abimukira bavuye mu gihugu cya Amerika nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5. ngira ngo President Donald Trump kuva yagenda ajya ku butegetsi hagiye habaho bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane bimwe mu bikorwa byo kuba abantu benshi babimukira baragiye basubira mu bihugu byabo, akaba yaragiye agerageza kugenda bamwe basubirayo benshi cyane. ngira ngo muri Uganda baraje mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rero niho bari batahiye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izakira by'agateganyo abimukira
birukanywe mu masezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe na guverinoma muri iki gihugu. Yongeyeho ko Washington izishyura amafaranga azabagendaho kandi ko nta gahunda yo kubatuza burundu iteganyijwe hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'itangazamakuru ivuga ko Kinshasa izakomeza kugenzura byuzuye abinjira igihe bazamara kugenzura cyane cyane n'igihe bazatahira. Itangazo ryashyizwe ahagaragara riragira riti igihugu cyaranzwe cyane n'ibikorwa by'ubutabazi kandi kimaze kwakira ku butaka bwacyo abaturage b'ibihugu bitandukanye bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kugendera ku ndangagaciro zo kwakira neza abantu n'inshingano zisanzwe n'ibindi bihugu byose. Minisiteri yavuze ko hari abantu bateganyijwe mu murwa mukuru i Kinshasa hazakirwa abimukira mu gihe dosiye zabo zikiri kuba zigenda zikurikiranwa kandi zigicungiwe umutekano. Ni mu gihe kandi Repubulika na Demokarasi ya Kongo iyongeye ku bindi bihugu byemeye kwakira by'agateganyo abimukira birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo igihugu cy'u Rwanda na Uganda biherutse nabyo kwakira icyiciro cya mbere cy'abo baturage birukanywe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkivuga ibya Amerika n'igihugu cya Kongo, hakaba haje kuba hagenda hasohoka hanze amasezerano. Aya akaba ari amasezerano rwose naje kuba ngenda mbasezeranya yuko ndaza kuba ngenda ngarukaho. Aya masezerano ni amasezerano avuga ku bijyanye rwose n'imikoranire hano mu bya gisirikare, cyane cyane yaje kuba agenda ajya hanze. Aya masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba akubiyemo iki hagati yayo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko mfite ibice by'ingenzi. Muri aya masezerano harimo ingingo ya mbere ivuga ko igihugu cya Amerika kizafatanya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubaha training mu rwego rwa gisirikare mu kubaka ubushobozi bw'igisirikare cyangwa se training capacity building, cyane cyane mu buryo bwo kubaka igisirikare. USA kandi izafasha FARDC mu gutoza abasirikare mu bijyanye no kurwanya iterabwoba, kwigisha uburyo bwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu bikorwa bya gisirikare nubwo bwihariye cyane, gutoza abayobozi b'ingabo leadership training. Ibi bikorwa akeshi binyuze muri gahunda za Leta Zunze Ubumwe isa nkaho USA African Command isanzwe n'ubundi ifasha bamwe mu bayobozi bo muri Afurika. Ingingo ya kabiri kandi Repubulika na Demokarasi ya Kongo izafatanya cyane cyangwa se izafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Aha ngaha ari naho rukomereye cyane ko nk'umutwe wa M23 imitwe nka za IDF ziri ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe yose izabasha kuba igenda ihuramo n'ikibazo gikomeye cyane, kuko nimba bavuga ko bazabafasha byumvikane yuko ubwo tuzabona abarwanyi b'abanyamerika kabuhariwe bari kurwana n'iyi mitwe yose ubwo za M23 mu gihe nta kizaba cyakozwe hano ngive ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkunga kandi ikaba yitwa intelligence sharing izaba igenda iba. Ubundi ubufatanye bwa gatatu cyangwa se muri iyi ngingo, ubufatanye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. USA izafasha Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu gukorana n'inzego mpuzamahanga nka United Nations Organization Stabilization muri misiyo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se MONUSCO. Intego izaba ari nukugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo no kurinda abasivili. Iyi ntego cyane cyane itarigize ikunda kugerwaho n'iyi MONUSCO, ariko bakaba bavuga ko ngo bazagenda babivugurura. Ingingo ya kane iri muri aya masezerano
imyitozo ihuriyeho icyo bita joint exercise. Hari imyitozo ihuriweho hagati y'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ingabo za USA, izaba igamije kongera imbaraga n'ubushobozi bw'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC, cyane cyane ku rugamba no kwimakaza imikorere n'ubufatanye cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga no kurwanisha indege. Nubwo hari ubufasha cyane cyane muri ibi ngibi, hakaba hanagenda hagirwaho ingaruka nyinshi, benshi banibaza ese iyi mikoranire nta hantu USA izaba iri kuba igenda yungukira. Ariko birazwi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose itaza ahangaha ntacyo yabonye, ngira ngo ni ibisanzwe.